mbibutsa ko ikipe ya Chelsea imaze imyaka 120 ishinzwe. Ikipe yashinzwe mu mwaka w'1905, ikaba ari imwe mu makipe afite amateka cyangwa afite bimwe mu bihugu bitandukanye, kuko niyo kipe yonyine mu mujyi wa London ifite igikombe cya Champions League. Mbibutsa ko ifite ibikombe 2 bya Champions League, ikagira ibikombe 2 bya Europa League, ikaba iherutse no kwerekana igikombe kimwe cyayigize ikipe ya mbere mu mugabane w'Uburayi ibasha kwegukana ibikombe byose bikinirwa ku mugabane w'Uburayi. Aha rero niho ibikombe byabo bibitse byose bya kera, nk'uko mubireba ibikombe bigiye bitandukanye bya Champions League, byose ibikombe byabo bibitse aha ngaha. Ibi nibyo birukanye bya Premier League, duka tukaba ikipe ifite ibikombe 6 bya shampiyona, tudafite igihe yatangiye kwitsindwa Premier League.